Di nehada masterplana kanû li nahiya Bamarnê dêde duristkirin û her di çarçovê vê masterplanê de gundê Zêwa Şêx Pîramûz jî li Sinûrê nahiya Navbirî vegirtiye ku bibîte beşek ji şarawaniya Bamarnê. Lê wekû hewlatiyên gundê Navbirî dibêjin, bi hîç rengekî ev ê masterplanê qebûl nakin. Çunkî piraniya razûbaxên me û şarawaniyê dikevin û ev e jî dê ziyaneka mezin gehînte jiyana me. يتن بينما نخر طارت هاتي نل سار زفرين وما كنت بكره بلدي وقت كنت بكره بلدي لازم ما كنت خبر دل مشاعر نمويدي بازو حيواني هم نشم خدان كاين مثلا شو إدارة دي هم نشل كنت خوب كاين دي حكمش مصري تو ده دخل داخل جماعة وأمر جوش حكمتت كاين كل كنت ما نكنا بلدي عندي توقعنا كات مشغول جيوراما هاتن آمد چون آمد سروی گندیه وگا و ام هیوی دارین و ام رجایت یعن و اول من قصد جلا بین جهت حکومت هرم جی که گندی من نکنه بلدی و تعدایل مناچتن حکومت هرم تعدایل مناچتن گندی من تیرا مبخونه چت و مجهی جاری نمو Rêveberê nahiya Bamarnê jî derbarê gazindê hewlatiyan wiha dibêje. وقتی ماستر پلان دیماهی که پشتینگی دی قویناغا اعلان کردن ایتن که اوجی ماوی 6 روزا دی اعلان کردن الدزگاه ترجه هندنی همیا هر خبی خلکی خری اوی ناراضی ما فی ناراضی بونه هی افراز ناراضی بونه همی دی اینا کم کردن دی اینا بلند کردن بو جهت بدوی و حکمت و دی دراسه کردن یا دی پروسی قناعت مدى يعني اف ناراضي بنوان شين بيجن حتى كي جهه خدانينا چونكو فايده ودايا افريكا اف جهه مثلا همي منطقه بر الله هنا تجاوزا چطاب وما طاب بيننا هيك صباحي ماستر بلان تشي بو درز بو اردي في خلكي رصد حكمتنا كي جوارجي بس افيد منيدن دي بقيمت كيفيدن Gundê Zêwa Şêx Pîramûz ser bi nahiya Bamarnê û di nehada Lûdîf masterplana kanûyî piraniya erdê wê dê çîte di çarçovê şarawaniya nahiya Navbirî de. Ev e yek ji berhemên giştûkaliyek û salana xelkê evî gundî berhem dîna. Lê di nehada û ji ber biryareka hikûmetê wekû xelkê gundî dibêjin. Êdî dê ji vî berhemê giştûkalî û dihan berhemê dên giştûkalî bê beherbîn. Nihat Wêremariyên Artî, Gundê Zêwa Şêx Pîramûz, Sinûrê nahiya Bamarnê.